Nyinsen Ne Awuo and you say on Cassandra no one now enti kwasie danyum rebia radio no na Adom FM Nyinsen Ne Awuo apono wodwino radio no na Adom FM Nyinsen Ne Awuo 106.3 radio no na Adom FM Nyinsen Ne Awuo so men kran kwantuo emu won sense bibire emu yare ne mu amane uno ti afia man kwata maklo e Nyinsen Ne Awuo bre enu se on kasanwie no na wanya wo na no andro aboso men kran kwantuo emu won sense bibire emu yare ne mu amane uno ti afia man kwata maklo Nyinsen Ne Awuo bre and you say on Cassandra no one now enti kwasie danyum rebia radio no na Adom FM Nyinsen Ne Awuo apono wodwino radio no Ghana for Yama Munyina John Samu Akwaba Famra Adom 106.3 FM. Yeda Obibia se Fidieno Eda Adom 106.3. Now we're sharing live on Facebook Adom 106.3. Yeda Mwase Samu Munyina Akwaba Mampeni Adodam Kwa Kufuado Eguso ya Okasa Corona enwo ensam ne update no enwa ne Mampeni Adodam Kwa Kufuado ede ebreye na Nyinsen Ne Awuo so no ene Mampeni kasentie no yede afa ehon nti COVID-19 tips for pregnant women and children. Timampani kasano de abekoso bia no yenyumaso emfiri mu yebebo ni nyina atofanso ede amamo. Nanso hu hia pa ye kwaje ya humenum ni ade de bia ye lock ye down no. Yenim se ye ma pemfo ne ye mofra no na mafe ye yenso ya femu ye papa pantie ne wo share no obi so share sebe ya ye nyina ye betimi asua de titu ene wonma afafro ne wona ekura ema corona ni tikura bi mo nko antenatal bi mo krampo nko hospital fan kura no nko eye problem me wo Dr. Hilda Boy we pediatrician wo Kolebu teaching hospital ewa ha wono so CEO da JH Health Connect and so ewa ha na fe Dr. Kwame Ofori Kramwa resident family medicine work Kolebu teaching hospital enti mpanufo atichu mi enui enanumrei menya wo mo pacho doctors enumrei mechia mu mamadwo yada se papa mampani kasanti sade yenkomo no ebeye no woka bia yede biba betudwa na afa yenso ye topic na ne yedi hu nkomo no na eno so yede afam nti emwadwe munyo bebre de mampani ka bia no ye sho boss ye bemu ati bi we no so ehu hia nti ko Facebook sesia ne share ubehunu bibia live and colored wa ha sei se enumrei yatna ase ewo aha nti mampani chiamo na wasan Adam wase fi se baby a oman yedru sesia wo covid ni mu no enko kra de nanso wutimu se emu ye enti de besie bia no ye de bama ebema mo na fa mahunu enti ene ma memusa Dr. Boy fi so no de ono so wa bremu papa corona no eda so ho dog afia yare no dog ya be mic na mam kakra so okay. Alright. Because of Max ni enti ama voice no okay, no problem eda se COVID-19 and coronavirus no edaso wo honum ase ye hanu de nyame adom abafom kakra de na nsoso edaso wo ho ena den na ye ma ne ba fom ne ade measures ya o mampani beka no show mask ronsa yese ni nyina ka ho ntina nyame adom ye hanu de ye hunu sania amano nene baby mu no omuhunu no enti no abafom de nanso no ase enkyere se ekokra entumi nsam pagya ne hu bio enti no measures ne ahobambo ne ma na ye sisudua da bia no ewo se ye bomodin na ye koso ede ye adwuma okay nti na ne ye Ghana for said mampani kasa na Dr. Boy ono so na odimu akotene frontliners no odimu akotene pa
na all Canada na wo se ye nyina yetie na so pam na yedi ehwo nsam ne no wo hwe sa ye ndwumadie yi a Nyinsen Ne Awuo no a eye ma afafro wo mo wo nti no enne de no pa no eye de ye ka de afa pregnant women ene enkura no ehwo hia ye yie papa ma menko resident family medicine eye Dr. Kwame Ofori Kramwa ho na ono so emwa ye na yenhwe sese doctor se yare no ewo ho so ba pemfo bi corona ni bi a kire no a ebede ne yehu so ba pemfo bi ewo no so na de na ebede die because ono no enche no kra no unhu signs bi as de bi wa yemra na bibi sa nti de na ebede die am yehu so ba pemfo yare no bi abane ni pedum. Okay, if you am that say na me share with you for so ya jo so dog the kase coronavirus sen ye bia e be hu say bia opemfo bi enya bia enye different from the main population sen ye no. Okay, enti the edi kan say e bia no nipa akona na opemfo akona e bia ye kase the first thing they say bia ne ho be ye and e bia ade ba kon so ne say ne how do you call it, loss of taste smell on pampa and normally in Kofabeka say ohun na esi na wonti ado, but it was noticed say na ese eduane to ni ma wonti the taste and also eka ho. So if these things are new say eye adefo from ma wo na ohun ayehye na wo bowa, then it means say e bia obetimi nya bi enche so wo bi e bia obetimi nya bi nti no san just ye test na ye ma obia no ansa na ya confirm me. But unya bibi sa na the first thing is so say self isolation. Obet if you Ghana, you see your numbers, say offer. I think 112 a emergency number, say offer. Then if people can be to take you sample, no may take your mouth. Not a bar, now confirm you say A B will be, and I say Inti the same thing for Obia. Inti say oh do bowa untume home or she unti bibi pampan eduane to inuma unti good international ubetimi afre. And I notice say for a painful unti minka say bi ontine fie no ontwen because now almost every hospital I will triage into udu ho na o ka say ni yawa ye de obefa baby ye ma won kotena nipa nyine because say bi o painful na ka so ontine fie na fie e de asemfo fraba into bibi sa to a obetimi aba udu hospital first thing ye checking na ho ehia e bia obibi edo beko okay because we didn't na buy e bia me hwesi na bibi bi sa nso a ye o sene e be ya ma o ene adofo nti we no enye hu enye suro se wohunu bibi na wonti ase a eno nso beko hospital o kode ya doctor for no behwe ba ma memra doctor ho wo de wo hwe nkura no ne ade ba ye ya bepem sa bre ya ho keka e wo ayaresabia mu na ma ba tan no ne ade na tisai no a call from both a pim for no ne and kola no ne empo emema ni na call from ama omo na ekọ we ekọkọ jin kola mpanie la yakoma nkola mpanie ni ade nyina nsoso no eno nsoso be ba from nyame adom sisi ase bastro kakra ye nu ba bia na ye wansa na eba ye ne de bat ye kostro kakra nti ahụ okika na de eba from na nsoso no sania doctor we Kwame nsoso aka na ayaresabia no ewo ho ma obia ewo ho ma ayarefo ana sempo wo bibia ha wadwen a wontumi hu so a wo de kwa ye behwa ma na ayaresabia no nsoso no ye ntum ye wo honom 24 hours ana the whole day anajo awia ahimachi anopa amri bia no eye adwuma ye mpese esan so obi beka se osuro se bia no ko ayaresabia na wakwa konya sa coronavirus ya re bi wa ayaresabia nti no ebia ne bayare enso onfa ne nko hospital ana se bia na ne yerepemfo eyare enso esan ehun nti no onfa ne nko ade ba akonso so a obetumi aye ne se wo potem ho no hospital a wo ho ana ayaresabia a eben wo a kese mu a obenya a doctor for ne ahwa no obetumi age omo number ato ho omo front desk ana bibi number no betumi age ato ho enti se bibi ya wo fi ana se bibi kire wa adwene so a obetumi afro mu abom amane sa no omo expect o enti se wo se omo ye bibi mpo ansa na waba omo be ye no omo di ahwa wanim se be ya se bia bibi a unkonkwatena se ntwen bebre ansa mpo a
ya show intina ya resabia ne de ya bie ye ntum ye na amanfo nti na ye ko school ekoko sua ade bebree enye se mo ne mabusua be hye fie dabi aha intina ye wo ho mamo ye nko ba bia ye empo yare no mu ye dinkra no ye ndwane ankotete ye ko atwuma intina wo se munyina bibia mamo ntina fie mo hya mo mask na mumra ayaresabia na yebehwe mo eno no nti mehu ni srobia emmo guso bampani adodankwa akufo ado ene ganafo edi enkomo na ensamo no sede ya doctor fo mpanifo e wa hai e kano no sese de oman Ghana wode yentoto aman enkaye bi hu pa yade na sa pagya ne mu na Ghana de dabi nyame adom na eno so enkyere sei ase ya de ye ho because say no ase ya jeja ye ho ye nhye max no ya fa no normal no ne ade enu ti ene ye mampani esre se ya de no onko okra o se de opene se ye benya 0 active cases another 0 cases aha just say ye nya bi kura no sa na obehunu se ampa fe de ya de no ye yi na se kura afi ho ye recorded ye first no nka bon se thousands hundreds nanso ene no bafom entini nyina mu no mampani said ye wose ye na ye de boy ho ban ye nsa hohoro ye nose mask share social distancing no ne ade no ye nkoso nye nti Ghana fo mampani ensam ahodo no bia obete eno no nti nyina ye na ye ho so ye Nyinsen Ne Awuo na o hwe ewo Facebook / we Adom 106.3 na fe wutie ye ewo Adom FM ne affiliate stations ahodo faseda Emma M Point homeopathic clinic ye do mase papa se omo eso yasene nyame yadmo chene dwei koho emma ne mema ne ehwe prostate no na afei ye infections ahodo nso ha ya dwene no omo aye wo 0244 867068 0244 867068 na on M Point edi eye enkomo oba eye Facebook Steven Anan Yankopon Shramo papa semgusu di ye chie ye nyina ya femu yie nyame hram nyame che Steven so se na do you do all nyame che Steven watono so kumase ye da se na Emmanuel Ganin so chia ye if you see a topic ne de emu ye pa no wo hwe live yima nyame enhra se wonso watwen ye enti fro wunuan mo nkaye wo mo ente ye se Nyinsen Ne Awuo ye Adom FM so sesi a 106.3 uko Facebook nso a ye wo ho mo share comment na fe mon like emma ye se de makanso no mampani asem bi odobetu dwa no nso mehwe se ye de ebebramo Dr. Hilda Boy na fe Dr. Kwame Ofori Kramwa ewo aha ye di enkomo ye hwe so ba efefro na yade no ebi eba no so a treatment no et say we ankra no de no so meba Dr. Boy ho okay so nan kampesa meka asam kakra fa dia Dr. Boy no okay there's also the National Ambulance Service it is a wunya from Oma Befa because most now meniaje say ho na obi ba enye referral otifie and offer ambulance and on Befa no de na hospital so if you can do that I think say no so be boy okay then it is some crane say we mente ho say mampani nyanka kura dia say ayi isolation center so obi ani ho ye ni obi a ya je na to ho Ghana ye ho ye obi a bonifie even ayi KIA e bi ye omo aye tested wo mu bebre nipa be kakra bi be say 92 na wo mu tested positive ya hwe na bo hai say wo hwe imampani de ya shine produce me sample kra no KIA test na ya start September na ye bie ye no ho nipa dodo a ye tested wo mu no emu 92 na omo tested positive nti no nyame adom kakra omo so kra no ye hwe wo mu ama bibia ye okay omo nye omo ka motem no kan say nti omo sa no kra no say yes ye me na ho for 2 weeks no mpobium na wo kwa no wa treat wo ho ye de nyame asega na for mo me enkoso no ye de ye no me me ye ni mfi wo ne election nem hi ade nti atu abom ba bia ya ka bomba ya ye nhwe ye ho ye ye nwo hye ye nsa no mo ye nye sa ade no pa nkomo no so hu ya dog mentwa no fa cha me ye nto aso okay
Inti se kase apemfo ega senior showma. The ohoni say apemfo sunya eye to said ya obi enya no. Okay. But normally apemfo no omo de no so ye mild and moderate. Bebri eye bia asymptomatic. Ebi so bia na ne hwe si kakra ne keka ho. Inti based on nia wo de beba no ebia ye betimi agyewa to hospital ana se beka cho se bia kofie na isolate wo ho na hohoro wonsa na show face mask ebia wo dan ba kwa onko betimi so washroom no bia bro good but for treatment specific ne dia se bia ye niama ye de mo no eno it varies. Maybe mean to mean shedanka. Because pay for the on state in different. What can they be on park in your because so Dr. B married so they can't say now I started no into bar based on ye being your near my ye de bema. But it's not allow in shedan yet different from Obia Ebia senia when you say anything in Tabia ye best in Unica Crass and Ebia. Or painful bit me no and how but apart from that no the same thing based on ebia say bia unhia hwe bia because say bia no munsu the fruits na tenefie that one will be fine ebia obra hospital na yen hwe kakra na bia maybe 2 hours bia ya hwe senia hote ana bibisa nipa bebre no I think so almost like be 1 out of 10 penny bi be here ICU care for even pregnant women so and shedan ye Bibri Emma Omosa. Okay, nti minuanom apemfo ma suro bi anhyew. Na Isaac Chumasi ewo Israel or shey nyame show or welcome ye back nyame show. Na Ruth obin ye bo so tie ye share live on Facebook. Wilson Promise Helipa Azum. Our Clagon and or hweye and money Mike Dakwa and so share ye da se papa or Avenue East Hartford Connecticut, on the election, I bet to her was 4 more years for Nana, and the Esther Champon, and so our higher dase, Afida Jay-Z, and so a shay and waterpa, or Senior Misha and Papa Payadase, Tony, Brim crying, and so a shay, and New Jersey, Yame, a shamo Papa, Jan, and no, and so our Hana Tina Love, and so a shay, Kumate Doris or see 18 yakupon sha woni team ne adwuma moye edemaye yadamase papa yame enhiramo se muguso ene yen eye adwuma eye Nyinsen Ne Awuo hye nso se kwase da wei ene kwase da nwumra bia no woche ne atena se ne ene adokotafo ne nurse fo pomode adwuma yefo bia mata ne ene omadi nkomo ahwe ye nyimu ene yawo mu nkura ne tetie mu nyina ene topic no me se eye COVID-19 tips are yedema pregnant women ena fe eye enkura no yanko Dr. Boy ho enkura no covid ba bi chechire wo mu ai kola na bi susu enya bi say once ya wi no ye nim sane a eya obi benya bi ebia obi na wanya bi no wo bowa ana say bi a wahinsi a sa particles ya beka na droplets no ehun so no kakra akon so wanu ana wani no eno no sa no betimi anya nti nkwala no nso so afa ho anya bi ebi mu omo ebi ane papa na ne ma nya bi no no nso so anya bi ana se obi krampo hu ebi ono no kofa fi nkwala na se ya chinkwa enti no lockdown enti no nya ho ba bi a no afa ba bi enti for you know say akra no kra na de ba fi akra no kra to me de ba fi na on se nkwala no nso so no omo tire sa asymptomatic one no no de bi o hwihwiri inti no hwe enkyere se wanya bi enso be hunu na osan e de san ohun inti no nkola no nso etumi nya bi na ebi mu anya bi na ne etia ne se nkola no dodo na se ne ayaka no omo nhwe sign bia se omo wo bi omo ho tire kakra bi pa na bi ana ano be ye din ebi obehu se ne humie no ensi super pa na se ne humie na ye din a ohia ebi amframa na se bibi mo chen se obedidi ye anum nsio fine adi ne fruits ne vegetables ya ye kan ohun enti no dodo na nkola no ombenya kra mild symptoms ana se no symptoms na cha se ne ho ye ana se bibi kakra bi pa na ebi a obehu ebi a waka kra bi ana se obehu se bi a sore throat ni minimum ye kro ana se bibisa okay na se ne nkura no so enya wonche fan so wo muti aba ni treatment na sa ya isolate nkura no mu bi
enkola ni bi wo ho no mu aye isolate yo mo na sani ade no nso so akwakoye no onza akola ya akola untumi nka se oji akola to baabi na ne maame nka ho na ne papa nka ho enti no by all means no caregiver bi be wo ho na ejina akola no nso so ne situation send etie se oyesa asymptomatic ni bi ana se ne hwe shada anya no ba bibi kakra bi ana den ba se asymptomatic ana ne hwe shada hano na owo fie oya isolation na pepepe ebi asania doctor nso kan no owo dan ba ko ebi a wodi ama no o hye ne mask pepepe bibia na mude aduane akakoma no na insu akoma no bibia ada nkwala e wo fie ho no nso so no e wo sa omu nso so omunya sa distance no omu nkonko hwihwi ntare no within that time na oya isolation yes omu nso so ebetumi anya yare ni bi enti no self isolation nkwala no nso so betumi aye wo fie just ejina akwala no ni age so na by all means no maami ana papa de e wo sa oben sa akwala no na oben no nso so e wo sa ono nso so hye ne mask no sani aye kanansa na waben no ohoro ne nsa sani e wo sa ohoro ne nsa o where obetumi keep distance no o keep distance but enya sa de a on hye ne mask no nya bibia na ye be follow ono nso so ebia na ono nso anya binti ye be follow no ehu hia se ye be test na ye be test na mo no nso so okay enti awofo ne abata mo hye na mutie ye mi gidi se yesua de efi kine kro no se wo se wo hospital bi e wo se wo clinic bi antenatal no ne ade a menye hye se ehu bia wo doc e wo se wo so mu dimika no mu ko ehu bia ni ho okay ehu bia ni ho hospital ho nyina sisi ano obekọ bia na ya sa triage na doctor nso ka no ho enti no obia obehohoro nsa obe sanitizer ebia ya se fa bia wonsa ya check temperature ma enkonwa no nso so ya tete ntem se be ya enye te se amanfo no bobobobo ho wo hye wo mask eye bibia doctor akwa hunu no ono nso so ahye ne mask nurse ono nso so hwe no ono nso ahye ne mask sempo ye ji watu ho no mu a empa no embobobobo enti coin de dem enti no hospital bia e wo Ghana ha no sisi ano sa emre eye adwuma protocol si aye kan eye adwuma esan se enye patient nkwampo eno betumi anya sa corona ibi ebia na o doctor o hwe wo no onu nso wo bia ono nkasa mpo oni ebia nurse ono nso so hwe wo na ebia no onu nso wo bia oni enti no obia e follow sa protocol si aya kan yenyi otwe enyi adoa obia e follow pepepe okay enti no mampani kasa no shan wa wie ho nti mampani awie ne kasa na no pato yesika no watu ana dabi mudie no kra mbam mudie ni nimba bia wono no wo Ghana fo nyina ba so ene asamoma but ene all kind of say enye ono nko a ene eye obi a bɔ ne homodene titiru na no de o kan ba ku bia mu ye PPEs no o sesese no wo yes anu mani nyina nti on say yentante shortage of PPEs no ne ade nke ba fufure na nke tete pa but sese ane yenti bia ho no wa shorten out that e bia tefa no na e ho no nyama e ba yenhwe e bia no no mfa metom from obo se o hia mu mpanimfo no nti mu because yet is a show na na ya and abia de wa be kan ni pam nti o say reflect e bia busuani bi kra de target so o kan you for no phone line for aban so o mamu say na fe e ma ya e problem ti mampani ye ho no ya so dante ho no papa ba e bia na o ne mpanifo di ho nkomonti no ya so mo monte na ye mfa ye fupan enhia ben so ho adwan de o mo aye e na o mugu so ye nti say waka de a ebi manya bi ebi munya no ne problem no dodo na enya na sa dodo na enya na ketwa ni nya ye no na e problem wa hwa na ma so ho no ha adwen menka yi bia de ba mampani bia na refi e bia na so ye no so no afọ me ne so nti na bia nya dodo na but e bi nya nti mampani sa de wo ye no ye wona aka no so de e fa ma wo mo ye Nyinsen Ne Awuo nti bra Facebook na be share na like na fe wa comment so e de amaye adokotafo mienu mu afri kolebo aban ye resabia ena nwumre woni ye edi sa enkomo na Dr. Uforia ye family medicine de ma yenhwe nkran keto na yawo wo mo no in case mother e wo bia mother to child ye be ye ne den
and akra ni nya bi akra bi ano no do ni bi ono akra fresh wa ba wiase nti say na mother betimi handle baby no otisa nti say maame no obi na say wawo abofra fofra ehun bi anim sa o ehun ni kra nti say senior Dr. Boyka they say we follow protocols no into the first thing they say yen kasejai nufo ne ma into but so obi a copy paste nursing mother to me breastfeed oh you teachings nature say umma akola ne nufo na maninya emfa nufo ni mu into betimi anu nufo no into de hia ne say o be manu nufo so na obe show face mask obe hohoro nsa with soap and water for more than 20 seconds and I'll be use alcohol hand rub no 60% more than 60% alcohol obe use ansa na odo nsa aso abofra ni mu into we no wa show face mask so hohoro nsa o pese wo express breast milk no so man so obetimi still but no so it's the same thing obe hohoro nsa obe show face mask dey say we bia obeyama no into entrese bia wenya infection into na enya se wodo wonsa ka abofra no betimi de wonsa kan the hands so be ohoro wonsa na show face mask why bibia ama abofra no ono no nya asymptomatic for ni bio but on the otimi se ne de no odin obetimi aye we obetimi and I make us say some of mame for na omo ewubi no se wo hu we yare pa ye beje wato na ya hwa akola no se wo ankasa wontimi breastfeed akola na bi wo senia ye behwa ye biti ama akola no nduane ni enuro ni nkaka ho ebeboa no na se wo maame no ebia wo mouth symptoms na biti ma hwa abofra ndia wo be show face mask wa wo horo sa no ato so ba wontimi nye dia ye wo senia kasa ebiti mi aye ama wo eno so koma apenfo oma omunyem a omunye bi no nti se ye severe pa na echa ye betimi ama wawo either say be operation and ye do be show ase no wawo send ya akola no ye be hwe no na ya hwe won so because e bia no wa ho ode no ekweni ma enwa nti e bia betimi yi abofra na wa bia be operation na ye do be show ase no wawo na ya hwe abofra na ya hwe won so enko but in case onyandru ne 9th or 6th and 7 na obetimi awo eno sa no gbe ba ko so aye hu ni se omo ye we no studies no hu se bia normally omo a omunya severe no eye omo bosome mi third trimester ko bosome nkun no omo na ya omo tanya those issues but e bi mo so hu se na omunya premature during that time but omo hu se either say COVID-19 omo share that operation ma apenfo na say awo kan omo ntem inti se bia wode ne enwa eden pa undu time so ye behwe se bia maame no de beboa no abofra no de beboa no ne decide ne ayama okay ena sade no sro bia nim but ena ne ehu ne sa na Dr. Boy bia se ne yare konti o na first ya ne gina ne na sui pa wo hwe asem nka kan ya ke beti even eba ye na ye kan breastfeeding ho asem ne bweni nyina no yes you should ya say e was mothers no emma emofra no nufusuo no esansa nufusuo no de eniama ewom ne de tumi ye bo akwala no wo ho e chen say ebia obenya covid de covid nimpo betumi aye akwala no inti no nufusuo ne de ehu hia pa ena sisi anu so ye hu yare na ni so unse ashase no na eniama ni bebre try bisa areas unse de hu basisi ade ehwehwemu bebre akoso yenim ba bia eniama ni bebre da yenim se ne etie ne ade amanfo nso so hu ne a wo ya obetimi abo ho ban ne ade inti no sisi ano nimdia no aba mo ohu ena ehu no nso so kofom just say we say nyina ye boy ho ban still esanse en course abafom pa but en koye inti no mema yen re fi ananse yen nye ye ho se yare na konti hu hia obi wo ha odwin se o meme she krase corona na ndumi mba hada ensusu ebi ana na council bi tinkran oba besra anot kumase ba besra anot ba bi ba besra ohun inti no yen nyina ne wose ye no e wose ye bomodi ana ye especially baby amanfo wo so wo fie na so unua ana obi a ni yare ni bia hu hia se edan ni mu no wo be hye mask no
nanso so unya pia bonten a ukwa no saa na corona nanso so ene na ne na mabonten a o hwehwe enti na wo sa unya pia obomoden na wo hye wo mask no na woni masamba ko dog on say ya na about time na ya na mabonten ya hye mask na nkura no mu hye bi no mu hye yachi so about time obi awo na ne ba hye na chi a onye dey bi wo ho nye baby but hu so ya kra wo hye chi bi o be 3 months 4 6 months no hye na chi o mu de yem protect wo mu apart from the hu so nante bi a 7 years bi a but some de pia kokrom no oni boafo no akra ne hye na chi a unta hu so akra no so ya protect no sa awofo no munye dey and senior kind say who yare ne so nti ehu say even transmission from abia maame no edema abofra no very low and enkola so a te say the akabe 3 months no what the face mask no ehye ne hwene a so ni le eno kura pani kura nya easy into ebi kuro ntimi home na aha na ebi afamewu nti saa mofra saa no we don't recommend to be ban face mask and na be share no face shield and na bibisa nti fan say bia ode no ko hyewechi ode ne hwe atare abia mia so for enkola as low as that no it's not recommended say be more either face mask or face shield because senior kind no so no for your ages under 18 years above onipa kono ND 18 a the risk of having severe disease no ewo form okay inti if risk no form a adena oba be ya dia enu betimi ha they said the boy say bia o breastfeeding na be bo na adena be ka say usrum so e be better say obema no nufunsu no na memfa face mask mention say wo don sa be kana obe ohoro nsa answer nti yare we no de ni emframamu ana bibi etesa okay enya se emframamu asa akwa so bi wo yare ni bi na nipa no obowa ana se ohunsin ana bibi sa ho e wa ahrawa ni mu enti no sa no enya chance na epie sa no a eno no e wo framanim for that short time no ana in the area na nipa no gina na distance internet can say 2 meters say be ya at least 2 meters there point them say bibimpo to me pass away na be do hokra na to form so enti no enya ade e won framamu sa akwa nipa na owo bi no ono na odinam enti no so ben ododo na so hwinsin ana say obowa na mo na ba ebitumi ebia ka wonsa na ka wano ne wani a saa no na wo yanya yare no bia especially sa odonsa ekowa no ana wo de ka wani ana ohwene a na yare no ekọ woni padua ne mu ano no na enkwala no ade ba ko nso ne se ya eba ya no yensha mask adame wo ho na metie se akwala bia wu na o hye mask woni maami achi maami ani ba ne ho so madam oba no aso nkika ne ho sa akwala yewu akwala onya afe ba akoye asase no na ye se akwala onya 2 years no on hye mask no ehun hia so obe hye mask no na sisia no WHO fo mpo di asan aba se akwala wanya 5 years ekofom no ehun hia se obe hye mask no se problem bi wo ho particularly dia different ay betumi aka ho asem but enya sa dia akola onya 5 years no mama on hye mask no between 6 years eko to say 9 years ni mpo no e bia different situations no akola e bia wadi dem now the mask iko akohye no now the mask is no so ontumi humi a obetumi ayi ohun e bia na wantumi ayi obehu ana akola wa famu no okọ enti no nkola no 5 years and below no on hye mask ni bi akola otumrika odi agro gidigidi no hye mask ahwa fun no kra ebe ye din ama no enti na ho no nso e wo say ye hwe na ye de ye adwuma afi ohun se ne akola ne tie no mask no ayefia eno de ye we simple che on hye mask ni bi mask afọ ehun hia se open mu kra wo be hye sa mask enti na wo say sa ne marketing ya ma ye ni ko especially nkola ya omo adi dem ya ma ye ni ko mo esan say ye try say e be bo mo ho ban de but omo nso no omo needs no ananie me hia omo no esan ye different kakra enti no ye ja omo sa anhwe ya na yare na omo di bo wiase ni mpo enko omo na sa mask e na ebe ku omo enti ya ma ye ni ko sa ho nso ma ye nkola
Any na WHO asemi okay there ebia me binti you because ebia wo more na wo baby a ho de any makro ni mpani so obi ahye maso na say omo hye wo kwa atmata mo a nkura na de tintim wo mo hena no dendende obi ahye but I don't think say on beka tro say abofra ni hye mask a omo mani rem. Normally your opinion on beka just be a unche face mask e mon room enkwala ni I don't think say on be asanya compose bi asa enye compose mu akwala no afa nsusu no kra no afia sisi am yesi yare wo ho se ba bi a wo kɔ no sorry ehun hia se odi akwala bekɔ a jaya akwala no wo fie no ndi na agro eno ane se obenya pani bi a obehwe no kakra wo fie na nsusu wanya time ayo rounds wo kromi ade na waja akwala no wo na wansa nkwa sa corona yi se huhia pa se ebia wo saudi akwala ne ko chinchin a enu de saudi ne beko ba se huhia na waja no wo fie but akwala wanya 5 years ne down ne de WHO say ehun shada hia so beshamas ene say ye bi school no so nyame adoma genuine de say obi akọ school na no betimi ahye ene maso unze sa school ko ne we no ni na different ball game a sisi ano ye dwendwene ye bedwendwen hu bebre stakeholders bebre be hyiahia ni ade san say enshada nso nye simple sa adan mi hu cartoon bi omo say we say ne mask no na dan fo dia no ye fa chen ni no oni na sesa mi na dan fo no so ni obi ade standard enti no enkra ne de je senya mebam enti no but ni nyina ye niam e wo say ye twebo na ye dwendwen hu ohu na obi anya ne hu ntiase ansa na ye bie school na mankwala na ko e na nkwala no nso se da bia wanya code ne hwini ne mini wo ba da na wo hu se corona na se normal code bi na yin wo hu nti anu so de ne own set of challenges beba na so far no nyame adom na leadership ne decisions bi have been taken no timu se ni nyina so far no aboa enti mi gidi se stakeholder consultations no ebekoso ama obia de na adwene aba na ya hwe the best way forward for the country na ade aba kwa mesre ne se dru ho a mami anya ne se MPP for na say inti say ana NDC for na say inti say ye ma no eda achi ho asem na ye ka enti saa no e kan we ya akame e kan we ya enti no say company statement no kra ebi wo mu saa say edi kwa se ye no amanyosem because okun we no ba ye no onimo bia ochewa wachew enti wo se ye nyina ye kan bom se ye nyina ye one wo sa ya de we mu a ye bedi su nkunim se de ye ya ye kwei no se nyina ye ne sa nko ade a ye bedi su enkunim ti eno no se ye no kre ma men ko Dr. Ofori ho na ayi oba wa fafro opie akọ ne antinita ase se matchere se wo so obi atimi ekro so timi ba de na ho fade ne ye de yi wo so ye de yi sakofro num ne sa ne ma no nei yentumu ana yemfa ne se yare ne se de yesi abafom kranti no David na infitiase ne meka se oba wa fa yefuru no ne de no enye different from obi on fa yefuru ye enti antenatal on se based on hospital no ebia ya chechemu any days obeba o konso a ya titititi mu senia obi emben wo nti wo kono so do face mask keko because ho be ye ho nipa kakra wo ho nti do face mask beko o hand sanitizer wo ho ba udu ho kra ye bema wo ho wonsa a check your temperature ansa na we rebu nti hospital bi abeko the protocols are there obe follow hospital so kwa there ya no obi so osuro ho how come na straight and answer appearance no cost power yes you better check out tebe aka so tina ha say me nti wo a wo your pain for akono so wo ho wonsa because hospital na akono ehun say oko so you don't need to say so me ko bia me kwa kofa covid nti me nko no say oko nti de here me say oh there be ahase ne de na enye apenfo nkwa no obi na make sense ene de no obi am person be hospital man ya beti akọ nti the see ade ubetimi akọ hospital no ube show face mask ube ohoro wonsa be fa sanitizer akọ and now the spaces at hospital no akonya no space e wo mo inti space wo inti mema ne ha wo kra say obeba hospital ehu hia inti se bibia ye wa ask me boss zo kan no anytime
24 hours ubetimi aba hospital unya problem abra na yehwe ma o the answer be for face mask na wo ba na wa hye wa horo nsa we use sanitizer ebia painful because ebia exercise kitu ebia won kasa betimi 1990 yes ebia out ya fa we mami 199 kakra when you fruits eno anu kamebe no sokura Dr. Bonfa no nto aso maye yeduani die mu no opemfo ne enkura tips na bia na yede mo no nuano no die no so te say bi opemfo de ono no ho na tie sime ne medi we akina medi we ye nuani die mu so te say aduane ne de ade baako ene say Ghana no mehu say ye nsedan di fruits no papa epede mu oduro ye pede mu oduro na de mu oduro no kra problem wo ho ye beko ho but fruits no e wo say ye bomodin at least de bia no di fruits baako bi anam ye no bi ye wo quantities anke ye papa say but at least no when di kra no di kakra fruits no make fruits anya apple nko a we brofre kwadu abrobe mango ohunia ewodomu bia watermelon then nia ewodomu bia no bomodian na da bia no odi eka waduane a wudi ho for one kasa opemfo for ukunu for nkwala no for obia fruits no any vegetables no ehuhia na vegetables no kontomre vegetable we nyadoa vegetable enkruma vegetable ni nyina eboa emaduane no esipi na sa okokoye se waduane no banku eni meko banku kakaka meko we bebre ana se ye friend se eni fish hwahwa bia na je se aso peduane ni mom se de ade da atoso bia no me ade no carbohydrates no carbo no eno na manfo eni je ho esan se eyefo na nsoso no enam ho hia carbohydrates no ehuhia banku ebrom ne aduane no ehuhia ansa na fruits ne vegetables no enso huhia enti ni nyina huhia na se wo didi na wa didi yi a obehu se wo honam kra ebeto so kama obehu se wo num nsuo kama obehu se wo body no adwuma fine wa hu enti aduane no huhia se wo didi yi na wo hwe wo ho so yi a obehu se sa adro yare BP asiche yare ne sa ne manya ma obehu se ukra no we free enti aduane no huhia huhia nkoma ye die mehunu se wo bo na no denden se emientum na wo so wo question bi pa bi na afia fa na ni so antimi amusa na doctor fo na na yenye omo wa ha no Ghana fo ye ko hospital ko ntimi musa question bia nti se Nyinsen Ne Awuo wunya opportunity ni say tie wo mon kan ye bie phone line se pe na ho aye hare na wonso wa free bi na mo sa ba Facebook Adom 106.3 a odo de no gu ho so a ye bebusa nso de ama na sa be de ye bie ye phone lines no 0302216561 0302216561 and 0302216562 na yonkoma ye di efa enyoma hodo opemfo ene nkwada covid mu ye de bebo ye ho ban ye be ye yenye ye di ho enkomoi na onso ode onso wafre bi na fe ye ne onso edi enkomo ye temo nka kye papa ya fe mu ntino ene de enim se mo hya ase amode beba ba emre ni ntino oka kakra na fe waba ene topic na ye di eho enkomo no acha no so se enye ne enko anyame yadoma next week ene ne kwasia da bia se urade amadia 8 pm bia no mafidie no na ha ne ka che wonu anu nyina se pregnancy tidbit ana efen say pregnancy hu ne emanyina ne nkura no hu ne emanyina no ne nyina wa Adom FM so a kwasia da yehia na wa frɛ yɛn first scholar ɛwɔ ahoma no so ɔde mo adwo do ba Nyinsen Ne Awuo so okay say the line no a drop it nti ye behwe na yenya wo mo anti o Facebook do de no eba so a ye bekenkan na ye de ama mo hwa na Esther Champion so e wa ha nyame enhira mo papa se munyina so maji atum na mo hwe yen live e wo Facebook first caller no aba ahoma no so ode mo adwo do ba Nyinsen Ne Awuo so me pacha lo o radio no mayen pa na feedback na no odin wa ha lo no mayen kakra ye mo hey ya kan say ja mo sesa kakra na me still ejina me pacha mo frɛ ye na mo lo mo radio no mayen na tie e wo phone no so
na nyesa ya na me feedback ye hwe say afede o ti enka ya ode mo adwodo ba Nyinsen Ne Awuo so. Hello. Me pacho ye chia wanwumre. Hello. Oh. Me pacho ye mo adwodo ba Nyinsen Ne Awuo so. Me do so. Yeah, that's papa. Na me nua be ma be no free here anwumre. E pacho. The from Mr. Nobody, me fi kroboduma se. Yetio, ye pacho yetio. Yo, metemu nkache Yakopon adaroma. Bibi ni wa etimi ayewa etimi asan baby on. Ide radiasi. Na ze say no ya tu din inkola na about time mami. Se wo hwe about time titri obabi wo ho a onyima eduani si woni we no na saa ya for say saa natie na ye omo awie no na mpese bi bisa say ya for say madam fu bi eyire de bia saa natie no na wa wia eduani continue di na no ntimi ha no wo dachi bia na yo Mr. Nobody yadase papa pa ento so betimi afreso ababiem na dog ne question ye omo anyima wo mudi anetie ana se ayelo no sane ma no nyina no ahane ayi ano foforo so ahoma no eso ne mum hye no so se obelo radio no amaye odo ye mo adwodo ba Nyinsen Ne Awuo so. Hello. Ya chewe Ya baza kambisa sendika krevi adimi tumajina nka percent bitara. na mpacha udin de se free he E ba jo so mini na ti but onyi moko hospital no oko ba ye no ofa card bia ye de ma mi bisa na o se oko no ma na hospital card bia. One fa card bia ma say. E ba just say man to question na say one fa card be na ma. O se o pay for hospital mo ma na pay for card. Aha book no hu. But ono oko no akobe. Oh kafra na o se me hunu ba bi ofre mfi odo mo adwodo ba Nyinsen Ne Awuo so. Ambassador 1 Vic na hu ye de Matthew yo Miss Mafio pass on hu ye de na me phone number kwa nko me number this auto phone the chip shemu brema ndi obenya me Vic ya das so afre ye wate nyame na me question ne say mbozo musa se oba nyima enkola he na betimi aso maami ni enkola di ntie san so motimi aso maami ni na je to si ni se maami no so obi eni fi a na so oba ko betimi de na kwa na se mo ho si yo Vic ya das papa enti o foforo so betimi afra baso ebiem odo ye mo adwodo ba Nyinsen Ne Awuo so. Hello, ya mo adwodo ba Nyinsen Ne Awuo so. Okay, yenya no die na dog mu beyi anu amaye. O se oba nyima odi anote anase ayilo no. On se bi mu edi ha ehun effect no etisen. Okay. So shire no ana shile ayilo. Ayilo no clay ana earth na eno sa no ebetumi ama worms. Ohun enti no betumi anya worm infestation obet eto be so etumi mom constipation momu yem team okay na sa shile na ayilo no a can condition effect like picker like omudi eniama mom ahoden we be don ne come say be ma ni moja akra so ate some worms no dog me pacho me fa next caller wa homa no so odo me mo adwodo ba Nyinsen Ne Awuo so. Hello. Yes, mommy. Ya mo adwodo ba Nyinsen Ne Awuo so. Good evening. Ya jo so na free here nwumre. Me pa cho me free ko for dia. Yo mami yentie o. Me pa cho na me pese me bisa se. Akola be say 4 years. Oh, my teacher di ania. Umba ni me kwa di ania ya o. Ezuzu sanso ni den. Okay. Dog mbe ya no dia ma ye da se papa panti koso na tie nation so se Sunday bia nso be tie dwumade ye da se ofofro nso wa homa no so odo ye mo adwodo ba Nyinsen Ne Awuo so. If you are good evening Phyllis ni do ma fe papa na bibia boko nyame adum efia se nkura na ye 3 ana pa cho ba ko na ni o ya che ye ntam
Matri. If you read them that to pass someone but to see a baby nine some bank to so better be so now I cannot car yen and so when himself why. Yamisha no so bo hu da ro ma yesa why. Matri may ya pass to see and move somewhere and miss like may I miss it. Oh miss that because ya baby Dr. Shining so. Shine Betty, Obia Betty. Yeah, that's papa pa. Enti your front so also. Odo ya mo ajodo ba Nyinsen Ne Awuo so. Major for auntie. Yeah, that's it. Now free here you may. Me free come to trade tama. Yo, yenti we mami. Me pacha me dia ni awo me ba ni so me ntumi mfa ni fu. Na o pese o wo na chi ho. Ai. Wonya say 15 years. Oh, benya inshallah. Na wa frɛ Nyinsen Ne Awuo so dia doctor fo e wa ha. E matrix ni nyina why? Okay. Nti kwaso ne tie kwasi ada bia nso. Ye da se nya bi shira. Okay. Yemfa ye next caller. Odo ye mo ajodo ba Nyinsen Ne Awuo so. Yo, me da. Ye da se free here. Good evening so. Pacho, me friend extra. Me free oyibi. Oyibi. Pacho yenti o. Pacho me bisa doctor. Me was 6 months baby. Na me exclusive. Nti on night you know nya 6 months. And I'm starting managing. But then I'm starting managing Tom Brown and me brandy for poor man any banana. Na be 2 days ni onya constipation pa. Nti kaka na me so egugu ni wana aba. Bonani papa say dey na me started man nti anka me chen kaka. Nti pacho me because constipation my baby no normal na. Okay. Because no only did that only so that it was only a breastfeeding. Why are dear pass why ye be mani bo hu na oba we no hu be dancing obia. But doctors wa ha o metro de oba ya ka ho. Sabre ya we introduce nuan for frama no why. Na koso atie yen so every Sunday be 8 p.m. why. Yeah that's your for so wa ho no so. Ore mo ajo. Yeah, good evening. Yeah that's papa pa be me na na free here nyumre. But yeah, friend me Solomon because free. Udumasi Club. Nyamisha Udumasi Club de one day ebe ba be show no nyamisha mo pa yenti o. Pacho me name my wife for now before you be share no say on you say na DNC after DNC next you know be 9 to 12 years new on fire food the message there na problem about sometimes see a background now on best 4 months ni the message by and so also or see me bisa doctor say a problem ben doctor ni omo ene ne bekasa nyeni nyina ne beka wa afidie so ya me sure nti mo koso 20 why ya da se ya fa last call akra odo ya mo ajodo ba Nyinsen Ne Awuo so waju ejo so papa na free he Pacho baby Spinters when you remember James ni o me te Spinters ma fe mo papa bibia e boko Kisia no madam fuwo e ba kisia na yira wo but me ko na mani ni fie but oba na start say ni kunu no obaso ne da on pe because on chimane banachi na ka je say wonya because ne no be braba ko ye family planning won so say am one no yi na me say at least ne me be na me ne kana me ne ka sie ntimi kunu ba ya na ni kunu si da ka say oba wo to so ni kunu onye yire na si ndo kana me be so say no ma me so ye sadia ene nraba also so one dance obenyimo a eno emwa wade no ndi me zebi hu say e say me be be doctor say no dia no ba ne be so ba no so one ne da obenyimo okay doctor bude o ye no onyanya ne menses how many months how many months ni say no be say 5 months ni oh yeah exclusive ana ba jo say oh yeah exclusive breastfeeding no man breastfeeding no still na make us yeah exclusive o man aduane nsuo bi anka ho David no for no nkwa no de ma no yo David o man nsuo no ko esi o man nsuo no me o man nsuo me no man nsuo no me yes information minister yeah that's ko esi no nsuo no man bi yes enti on nan wasem na ko fa so ba ya nti na mpese mi hu se
say obey I didn't say anyone so ban sisi ni kunu so ne na yada se papa yada se no ehu hia nyo no nko na what's problem yada se papa pa be ma beso otimeko obeso otimeko so ayire otobare eya asemu doctor wasere wo ho ntie mfa se wo ho se be ma peso ko esienim but oba ne makwam go through so wan hwa okọ anu akwa akwanyim biem na no so akwanyim biem so na so be hye pa okay doctor ofori se obeboy wo ha so no say na aka no so we exclusive it's shown say o prolactin level no e was true into emma wo emu but say all be ya no ohun so man issue but the main thing they say normally family planning there you wo akodo ho into say obi wo kra wo wie na ye operation na na de ahyem ama inti money ha no kra say nyinse no be nyinse ne ha na o kira nyame bo a onko hospital bia no onko family planning unit no onka say o person be family planning method omo be the dey go through no we choose the best one for her say there any problem then any problem because be man dey yes na nani ahan inti am be betimi ana aware no nso hu hia wan hwe ya obehunu na obi bua wo ba bia won so man dey inti no me hia no onhwe mu no ye mama ne nka say family planning o ye bia nje no different wo onko no nko hwe ba ko a beboa no no ye okay ena obi ka say oye DNC 12 years ni owie onya ne mensese ebi we betimi sese DNC no issue kakra ho a uwia ye yema uwia betimi a umu nsa ana onwo ba ebi nso na nye DNC no kra na ya de fofo enti bia ye trene say opese oye ebi a bibiti DNC a e so call big hospital men ko fan kwanchen hospital ko big hospital na omunye ma because ebi a ukọ nipa kwak doctor bi no ye ma wa e de nsunsan so bebre bro into no so ebe hia say obekọ hospital na ya hwe no but normally for ono any back no person onyem no ebe yes an ko be hu specialist into say hospital no be 15 years na opebiem no ebe say an ko be hu specialist into say ukọ na say specialist gynecologist anywhere it's better so be me refer wo akọ baby ho no wakasa yes scanning nke ka ho ama na ebeboa asa okay feeding dia na all can say you know 4 years okay minka exclusive dia our money from brown wanya constipation yeah so constipation no babies no so mbetimi anya constipation nti anya dia ehu one man wanya constipation no aba koswa mano different say once I wanya 6 months dey otimidi aduane no bia enti umashi o kampo so man fruits ni ade enti onto aso sa na yenhwe na emom se koto aso a o ma yenhu no hospital ebetimi aba ne se bia na ebibi fufuro e na abegim but akola constipate a enyehu e ade ebetimi asi okay asa ana de 4-year-old now. Odi shugi. 4-year-old now. Also odi siche niama nkwan. Unse akola no from time a woman no for na say drew winning period na time a odi nuane keka ho na. Sa time na was all try now di enuane dodo na ekre no ema ni hu no oti ase se Ghana ha no yedi nkontomre Ghana ha no yedi fufuo yedi banku yedi ohun na ohun sa enuane different ni ohun na se kokko yeti se opeduane ba ko na ompe ba ko a eye din but wo be bua kaka na wo de others no ekre no se how na ekre so a wo de fa ne bra ya resabia na ye nhwa ne ye be ma dietitian nso so aboa no the time na so my doctor for papa bi adwumre bi nya mo ha nti Dr. Boy na Dr. Foridi asamba ko pig betwa to na ya sorry so we dey short ye the nyamia se corona aba na emu odin sisi a emu aba form ye the nyamia se wa ma ye nkwa na emom ne wo se ye Ghana fo ye kwaso ye no ye nhwemu na ye nye okay meda Dr. Hilda Boy CEO da JH Health Connect
pediatrician wo Kolebu Teaching Hospital. Dr. Kwame Ofori-Kramwa and so resident family medicine wo Kolebu Teaching Hospital. Nyame Shramo. Endpoint mo friend was 0244867068 0244867068 na nyarwa hudu bia no yentu asem famma mo meda ella so na de to Facebook mo ba ho nyina Nyame Shramo mabna du ho amankwa Nyame Shra no production wo ye Dr. Shine Akwa Nyame Shra papa production team sankofo mienu e omo ya de Nyame Shra omo mi amebeso mo no mede afia amankwa tamaklo da sene se Nyame amma ne nkwa ho den e wo ho Nyinsen Ne Awuo yebesaba